Gikundi kia network kiria kihuranagira ihoto cia umundu na cia ahuri biacara a gikiro gia thi ni moritie thirikari ihingure uheani na wendia wa njanjo ya COVID-19 kuri thibitari cia andu kiumbe. Matongoretio ni mwandiki munene wa gikundi giki nimekireire nganja mubango wa thirikari wa kuhota kuhe njanjo a Kenya othe, makiuga undu uyu urabatara unyitaniri. Kwa mwezi mmoja na wiki tuseme 3, nchi imeweza kupeana chanjo kwa watu 1600. Inamaanisha Kenya kupatia kila mtu chanjo itachukua sisi miaka 6 ijayo. Ni undu wa wikururia wa uheani wa njanjo ya COVID-19, Atongoria aya moigete a Kenya no maragirika ni undu wa kabiu na mikana iria ikiritwo kaunti-ini ithano. Ni jambo ngumu kwa wananchi sababu tutaendelea kukua na hizi lockdown. Niko na familia yenye nafaa kulisha. How else nitawezaje tena kuendelea kujimudu kimaisha iwapo ile masaa yangu ndio imechukuliwa away from me? Niguo kuruta a Kenya minyororo-ini ya wagi wa irio na mawira, gikundi giki nikiuritie thirikari itikirie thibitari cia andu kiumbe kuheana njanjo ya COVID-19 niguo mihango ino ihanyukio na maundu mahinguke. Jambo lingine ambalo linaweza kuifanya hizi chanjo zikaweze kufikia watu wengi, lazima mashirika ama bodi za kibinafsi wapewe nafasi ya kuagiza hizi machanjo. Moigete thirikari yaga kumaigwa na kuhingura bururi nimekuhinyiriria a Kenya manyitanire na moe mathigi nginyagia riria mugambo wao ukaiguo. Ifika mahali wametusukuma mpaka kwa kona, basi tutaambia wananchi tutokelezie kwa barabara. Na hapa Nairobi tukitangaza hakuna tauni, hakuna kona ya hii Nairobi, polisi wataweza kusukuma watu warudi kwa nyumba because watu wamechoka, watu wanalala njaa. Naguo mwena wa Naikuru muthikabu wa kanitha wa ACK Dagitari Joseph Muchai ni oritie muingi kwa guthutukania aria mena murimu wa COVID-19 ona kana aria manarwara murimu uyu na magacoka kuhona. Andu aria marwarite ni mekwira support yanyu, kumahoera, kumatumira messages cia kumekira hinya, no mutikae kumatumira messages cia kumanina hinya. Rira mundu thibitari nawe aramutumira message ati ngani aria arakuire na mundu ucio thibitari, mundu ucio na oxygen, uramwira ati ni toramwira ni tari uracoka. Muchai uria ni umwe wa aria mahonete murimu uyu ni atariirie kigiriko kiria arari na kio ndwari-ini yake, akiuga undu ucio niguo utumite aikie ritana riri kuri muingi. Tariu thibitari kwa ndira kometio tukundi igwa andu makiuga mbu kaigwa ucio ni mundu wakua. Riu onawe nginya ta mundu ri ithe ndukumaka ukamenya ngeko ucio ni athire toko ni ndiracoka. Unarudi chini, so message ira muratumira andu imekire hinya, imomiririe na nigetha mahote guthie na mbere. Ni athingatite muingi guthie na mbere kwamukira njanjo ya COVID-19 nayo thirikari ikiurio kuhika kurehe njanjo makiria. Na ni tukwenda thirikari igerio uria ngihota njanjo icio the cioneka nigetha andu aingi mathecwo njanjo, tondu andu aingi mathecwo njanjo tugie na hinya na tuhonere, noguo uchumi tugukura tondu nigetha uchumi ukure tukwenda andu mena hinya nigetha macoke biacara icio marute mawira economy itu ni igukura. Ngiribotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjikũ.